no! Bisa tayo hantu. Uh-oh. Ayo kita kabur yuk. Aduh, serem banget nih Granny-nya. Wah, udah capek, penting banget jam sekarnya. Amannya. Dua ada pistol zombie. Siapa ya? Oh no! Apa ada pistol zombie sih? Masak man. Abang ngasih ada kayak zombie seru. Iya di mana? Ada di situ. Itu. Oke, ayo kita ke sana. Ya. Biar kita serang pistol zombinya. Ya. Ya tadi, yes hantunya. Nggak tahu deh aku. Dia berani nggak sama si Granny? Nggak berani loh. Kalau aku nggak berani, aku takut. Bang Acit, kok ada itunya banyak banget. Iya tuh, banyak banget mobil. Yuk. Ada bis tayo hantu. Oh iya tuh, bis tayo hantu. Iya, yuk kita kabur yuk. Ayo. Waduh, ada Granny. Kabur. Abang Acit. Yuk. Kita serang aja pistolnya. Oke, ayo serang. Ya menang juga. Yuk, kita pulang yuk. Via, Bang Acit punya anu nggak Bang Acit? Bus Tayo Telolet apa stiker? Aku beli dong. Via mau nggak Bus Tayo Telolet stiker warna pink? Aku mau Bang Acit. Ada. Ambil, oke. Kita tunggu ya Bang Acit. Oke. Asik nih Via. Kita punya stiker Telolet ya Via ya. Iya, warna pink. Warna pink, Via sukanya warna pink emang. Iya. Wow, bunyi telolet gimana? Bunyi telolet tau nggak? Tolet. Bunyi telolet, Via suka, senang. Ayo, senang nggak? Wow, udah sampai. Wih, ini dia stiker bis basurinya nih teman-teman nih. Wah, Via mau warna apa Via? Warna pink. Warna pink. Abi mau warna biru. Ada nggak Bang Rasid? Ada nih teman-teman. Warna pink, kita cari warna pink. Nih warna pink nih. Ini warna pink. Wow, ini apa bacaannya coba? Hercules. Wow, Via punya stiker bus basuri telolet Hercules, guys. Waduh, mantul. Gimana? Oke, gas. Oke, gas. Oke, Via pilih siapa? Pilih Anies atau Prabowo? Prabowo. Bang Acit pilih Anies atau Prabowo? Wah, pilih Anies kan Bang Acit? Ya, pilih Anies berarti ya. Oke, pilih Pak Anies dan Prabowo. Oke, kita lanjutin guys. Ini aku mau yang warna-warni nih Bang Rasid nih. Ini berapa Bang Rasid harganya Bang Rasid? 1.001. Wah, 1.001 nih teman-teman, murah sekali teman-teman. Kita beli warna yang kuning. Ini ada mata kuning. Wah, gara-gara main HP mulu nih jadi mata kuning. Mata bulan, astagfirullahaladzim, kok mata kuning sih? Salah. Jupiter Reborn, guys.
banyak nih. Kita beli. Via mau ditempelin nih guys, lihat guys. Tempelin di mana? Ayo Via. Ayo coba tempelin di mana? Kita lihat teman-teman. Mau di motor atau di mana? Lah, Via maunya di mana nih? Nah, di motor aja. Di motor Via. Di motor Via aja no, di motor Via. Kalau di dalam takutnya ada wilayah hantu. Ada nggak? Hah? Jangan bilang. Sorry. Dia takut banget sih dia. Ah, payah nih. Tadi aja hebat banget. Lawan dong. Kamu kan punya pecutan mantili. Ya, kita pilih lagi. Ini Abi baru nemu yang warna kuning, orange, biru nih teman-teman, biru. Nanti kita giveaway, kita bagi-bagi nih. Emang ada lagi warna pink bang? Ini warna hijau nih teman-teman nih. Oh iya ada. Wah, nemu warna pink teman-teman. Tetot salah. Ungu itu. Oh itu warna pink tapi dalamannya hijau ya. Tuh, nih Via nih. Tuh. Tuh teman-teman. Ya, dapat warna 2. Ungu sih itu tepatnya ya. Oke, kita beli berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, tadi yang udah dicopot mana Via? Oh, ini ditutup lagi. Oh, ini. Oke. Nanti kita tempel-tempel ya Via ya di rumah, oke? Hah? Gimana? Ibaratnya terekam di sini ya. Nih. Gini. Gimana sih? Nggak bisa. Terus, kita naik motor dulu ceritanya. Terima kasih. Bang Win jangan kenain ya. Ya. Tuh. Sini macet nih, sini. Bang Win jangan dikeliatin ya. Oh, jadi kelihatan oke. Ya, dianya aja. Mana gue nih? Ayo, lihat kak. 1 2 3.